kumele ahambe ayohlambulula aphinde nathi asithathele amanzi ukuze sikwazi ukuthi sihlambulule because iqala unyaka. Sizokwazi emakhaya mangaku August ngaphandle ukuthi batshele uzwe kuthiwa abafana bavele bashisa lapha bashisa utshani. Bakushiselana utshani ngo-August. Why bade bengakushisi konke lesisikhathi lesi? Because even imvelo nayo iyasho ukuthi kumele nishise manje because sekuzoqala manje isizini entsha, sekuzoqala manje isizini yokuthi siqale manje siqale senze izinto. But siloke sa-misalign nekhalenda yethu. Yazi even uya emakhaya manje amasimo awasekho. Siyayibuza ukuthi why? Because ukudla siyakudinga. But siloke nje saphuma nje sa-misalign nezwe lomoya. Izinto zethu nje siphambene. Ukudla siyakudinga, sekumele manje sihambe siye ezitolo siyothenga ukudla. Even ukudla sikuthenga ezitolo siyazi ukuthi even ama-fruits abawenzayo bayikhandela. Yonke into namhlanje ayikho organic because iyakhanda. Unokudla ama-fruits uthola ukuthi uyabheka phakathi awanawo ama-seeds. Why? Because lama-fruits lawa bona abasawenzi ngendlela ekuyiyona, abasatshali ngendlela ekuyiyona because bagijimisa i-profit. So sithi nje saphuma kuyindlela zethu, siyilabantu esiyibona, siyilabantu abangena direction. So kubalekile ukuthi si-understand ukuthi mangasithi u-August inyanga yokuqala, kubaleke ngani ukuthi siqale manje silandele ikhalenda yethu, kubaleke ngani ukuthi manje sibuyele kuyindlela zethu because if usithi ubabuzile uzo-restore isizwe, kumele restore yonke into because umoshakale yonke into, even izinyanga lezi ezisetshenziswayo ngoJanuwari obani iy'thixo zabo laba bantu abamhlophe bezenayo le khalenda. So thina abantu abamnyama sizolungelwa kanjani izinto singahambi nge-alignment yethu, sihamba ngezinto zabanye abantu. Then soyiquestiona sithi I know sifuna umhlaba, sifuna lokho. So nikeza zonke lezo zinto if asi-align-anga emoyeni akukho okuzolunga baba Msetheko. Sibonga. Bangafuna sibheke negama lesonto ukuthi mhlambe before sibe nalamagama esiwaziyo manje mhlambe ilanga langesonto kwakuthiwa wesibani, yabona. Ngoba kuyachaza ngomsombuluko isonto wesibili, ilanga lesibili. Then uzwe manje bathi abanye ilanga lokuqala evilini isonto. Alright, sisiza ngapha kuyanga Makhosi. Kuhle. Besishilo ukuthi sizokhuluma ngoDisemba noJanuwari ukuba sokwenza njani. Isiphithiphithi ezibakho. Kuhle. Omunye mhlawumbe ngathi hayi no ngoba kusuke kunemvume yabantu. Great. Kunjalo ngokomoya ngoDisemba siku-half day sike sikunyanga nje sesohlanganisa 6 months enyangeni. Imoya yabantu sisikhathele. Sike sifuna ukurevive, sikufuna ukurenew. Thina ke ekhayeni sibusekele sinenceba kakhulu kube inkosi yamakhosi omoya ngoDisemba suke iyovuselela uphawu lwesivumelwano, uphawu lembuyiselo, uphawu lamandla. Apho thina sesiphuma amandla mo ukuthi sikwazi ukuqhubeka yonyaka omusha wonke sizogcina singenzanga lezi zinto ezenziwe emhlabeni. Sinezinto eAfrica esiyicelebrateayo namhlanje o Easter holidays. O Valentine's Day. But if ungambuza umuntu omnyama ukuthi lezi zinto oyicelebrateayo qhamuka kuphi, angenza example nje ngama Easter holidays. Ama Easter holidays abantu abacelebrateayo kakhulu obani ithina size saqhamuka even nento ukuthi iphasika, kunomuntu ofayo, kunomuntu ophinda avuke ngamaphasika. But labantu abazenazo lezi zinto into ebuhlungu yazibona abayicelebrate abanaso isikhathi sazo. Yazi indaba yama-Easter khona into engayinothisa abantu mangabe celebrate ama-Easter, if umuntu uhlala la eThekwini wayimele mhlawumbe agibele ibhasi aye somewhere mangayo celebrate ama-Easter. Into enginokuyinothisa kubantu bamasonto mangabe yo celebrate ama-Easter kumele agibele ibhasi enthi sibona ngaso lesi sikhathi kuba nezingozi eziningi. Sabantu abamnyama kumele siphinde siyiquestion ukuthi why mangale nto ngempela yinto yethu sihlezi sinenkinga. Labantu abasilethela yona bona abayicelebrate lento ngesikhathi sawo lama-holiday labo bathola beyithathela izikebhe zabo bahambe boyibhukudela bayayikhipha. Ithina esibhizi siba kuma-car accident, siba kugingqeka amabhasi, kwenzeke zonke lezi zinto esenzeka kuthina. Asiyibuza ukuthi why. Ingoba lezi zinto lezi akusizona into zethu. Ingoba lezi zinto lezi ayihlangene nathi. Ingakho ke manje idalwa nazo zisuke ingajabulile because
ise-Afrika Tatumsajelo uhleze esho babuzilezo ukuthi i-Afrika iney'dalwa zayo. So mangazi ngajabulanga iy'dalwa ze-Afrika sizohlezi siyibona lezi zinto lezi. Yazi mangasi singabheka abanye abantu kunabantu abalandela indlela zabo abasinabo eSouth Africa. Asithathe nje abantu beIslam ama-Muslim ayi-celebrate zonke lezi zinto. But we hardly see umuntu omuslim ekwi-car accident yazi. Ilonga ngingaka nje ngaze ngimbone umuntu oyimuslim okwi-car accident. Ngoba into eyimvela kancane. Because into eyimvela kancane why ba-protectwa yini? Ba-protectwa ukuthi balandela indlela zabo balandela iy'dala zabo. So nathi sabantu abamnyama if singalandela indlela zethu asisho ukuthi azikwenzeka into ezimbi izohlezi zenzeka kodwa zizo-eliminateka lezi zinto ezenzekalayo ezimbi because abantu abamnyama ziningi kakhulu izinto ezimbi ezenzeka kuthina asiyibuzi ukuthi why ingoba Tatumsajelo si-misaligned nezwe lomoya asixhumene nezwe lomoya labo abafana nobabuzilezo abazosixhumanisa nezwe lomoya sababiza ngamagama sizokhululeka kanjani somuntu omnyama umuntu omnyama buyela kwindlela zokhokho bakho ufune labo abathunywe kuwena nawe uzokhululeka njengazo zonke izizwe. Okunye ukubona lapho kumaSulumane into mhlawumbe omunye umuntu nje ongayibuka mhlawumbe ukuba ngeso lomthetho engamukelekile uhambe uyefihla abantu bayakwazi ukuthi ubani labantu babumsajela ba-compromise ngokubona abanendaba ukuthi wena uthini abanendaba ukuthi wena ucabangani ngabo benza le abayenzayo thina abantu abamnyama thina sifuna ukuphilela abanye abantu aba-compromise ngokubona baphila le abayiphilayo ukuthi wena ucabangani abanendaba ukuthi ucabangani. So nathi abantu abamnyama kumele sibuyele ey'ndleleni zethu kumele sizinze kwiy'ndlela zethu nathi sokubona ukukhanya nathi siwabona amandla ezomoya zakwantu because yazi silandela i-African spirituality silandela into eyafika kuqala emhlabeni laba bantu laba balandela i-religion into ecreate abantu it's just that nje bayenze ngemithetho yabo kodwa siyababona ukuthi yabasebenzela. What about le abakhona ngasikhathi nje kuqala umhlaba? Enye crisis esinayo lapho Nkosi ile ey'nkani ezakhiwe sekulula nje kakhulu lapho ukuthi umuntu abulala umuntu and ama-stats ayakutshela ukuthi-ke eSouth Africa okungenani ku-555 kwabantu. Uyanga mangayiqala ukhulume ngendaba yokubaluleka kwezambulo zomoya or yokubaluleka kwey'mfundiso zikamoya. Iy'mfundiso zikamoya zikhulisa umoya womuntu zivuselela lento ekuthiwa unembeza. If usabantu abamnyama asikhule emoyeni mangasenza izinto sicabangela manje ukuthi ngizoyenza lento if ungabonwanga ngenyameni right but if besikhulile ngesimo sikamoya if besilandele ezomoya zakwantu imoya ethi ikhulile besingeke sibe nalabantu laba abaningi kangaka ukuthi benza izinto ezimbi kwabanye abantu because umuntu mangayenza into embi komunye umuntu bezocabanga ama-consequences omoya yeni-ke bezoncipha abantu abakuthiwa yinkabe kwenzeka zonke lezi zinto. Unfortunately sigcwele kakhulu la kuthina KZN ibuhlungu mangayinjalo but i-reality but yeah because KZN ikhona i-Revelation Spiritual Home elekelela abantu yacabanga ukuthi likhona ithemba Tatumsajelo. Mhlawumbe lo sekwenzile lokho okubi then angafika lapha e-Revelation yayo injalo Tatumsajelo uyakathi ubabuzilezo mesifundisa bechaza namanje uyanga ukuthi into ebalekile i-present siwenzile amaphutha akupromote ukuthi mangawe uyogezwa kumele uqale phansi uqhubeke wenze lokho kodwa kuthiwa ngoba ulenzile iphutha manje usufuna ukubuyela wenze kahle ufuna ukurepenta ngokwesiZulu ngokwelimi lesilungu uyafika e-Revelation ufika ulekelele ukwazi ukuthi ukhululeke. Baningi abafikile abanjalo e-Revelation kunabantu abafike bathi i-Revelation ngiyithole ejele but namhlanje ngiyisosha namhlanje ngiphila ngendlela ekahle because i-Revelation izolungisa isimo somuntu omnyama. Yanga mhlawumbe nezangoma nje laphana ezinye zazo uthola ukuthi-ke beyithakaza sikhona kuhle kunjalo babuMsajelo kuhle umuntu womoya ebesebenzela ezomoya zakwantu ezingahlambulukanga uyakwazi ukufika ekhayeni athole ukulekeleleka naye ashintshe lelo dlozi lihlanjulule lelo dlozi elimenzisa izinto zobumnyama ugcine sekuphakama bakubo abahlambulukileyo abe yisangoma noma abe umthandazi ohlambulukileyo naye osebenzela ukhaya kunjalo
And safundisa inkosi ngithi, I remember one of the teachings zaNkosi amakhosi moya ukuthi do not live a life of regrets. Isinqumo senzayo namhlanje njengoba nginqumile namhlanje ukuthi ise-radioweni ngiyazinga akuyona into engiyoregretha ngoba ngihambisa amaqiniso through umsakazi. Namhlanje kukhona abavuka emaklabhini akusasa umuntu uzoba regret ukuthi bengiyaphi ngoba manje sengimithi angikwazi baba wengane ngilwile ngagwaza ngisejele ngibulalile. Life of regrets of your choices you make. So izambulo zoNkosi amakhosi moya ziyasifundisa ziyashape into life ukuthi sizazi yini ebalulekileyo ngokuziphila with what's good and what's bad for your spirituality, for your spirit. Ngoba izambulo zoNkosi amakhosi moya zikhulisa umoya hayi kuba zikhulisa umqondo nenyama, zikhulisa umoya. Yes, you can be intelligent ungaphumelela konke but umoya wakho ungakholile uyafana nomuntu ongazi lutho. So izambulo zoNkosi amakhosi moya ziyakulekelela ukuthi wazi kabanzi ngobomi uzazi nawe ingcabo zakho ngokomoya your spiritual identity khona izidalwa zakini zizokulekelela zikunikeze this ancient wisdom ukwazi ukuqhubeka impilo khona uzokwazi ukuthi uma ufika ngapha yakwethuna uya kweliphi icala. Ngikhumbula one of equations zoNkosi amakhosi moya isambulo ukuthi P plus P is equal to F, which is past plus present is equal to the future. If your past be bad, but now you're doing good, that means ukuthi usanawo ilokhona ngathi usanethuba lokuthi umuya ngapha kwethuna uzophila kahle. But if your past be good, your present is bad, then uzoya kwabakini ababad nabo. So izambulo zoNkosi moya ziyasikhulisa kakhulu. Okunye besichaza namhlanje sikhuluma ngecalendar, the importance of you aligning with African indigenous spirituality calendar. Siyazi ukuthi thina ekhaya lomoya uma siku August siyazi ukuthi happy new year. Ngokunjalo ngizothanda ukufisela wonke umAfrika ngisho ukuthi happy new year. Ngifisele nesizwe samasosha ukuthi happy new year. Really, really.